Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum, Universal Gage'nin калыптоочулары. Бүгүн биз өзгө областардын аттарын алып сатып алып жүрөкчүбүз. Жашты кылып кытайчылык кылсак, видеонун башынан эле кечирим сурайм. Лайк, подписканы басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгүн число 2019 жыл 2-декабрь. Анда эмесе кеттик. Биз менен болуңуздар. Экасы атты 100 000 сом экен баасы. 70 000 сом баа болуптур, бербедим деди эси. Улага 2-3 жолу эле салынган деди. Boyu uzun at eкен. Moğol 5 ası yattı. 100 000 som деп ата десе. 82 000 som баа болуптур, бербедим деди. Улагы деле бар, араба деле тарта берет деди. Сыятты 90 000 сом деп атат десе. 75 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат. Рабочий ат экен. Мол мына көз көрбөйт экен мына аттын. Алымтыр 150 000 сомго. Жаңасы 70 000 сом дейт. 60 500 сом баа болуптур, бербедим деп атат десе. 1000 экен. Улактара катышканбы, катышкан эмеспи? Улакка. Onu bilmedim. Aldık biz. 9 асы атты 150 000 сом дейт. 90 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат десе. Көбүнчө үйдө жүргөн дейт. Улакта катышкан, бирок азыраак деп атат десе. Ол 6 асы атты 100 000 сом дейт. 73 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат десе. Улагы үйүрү бардыгы бар деди. Мол жаңасы 120 000 сом баасы, 120 000 сом деп атат. Мол экасы аты 150 000 сом дейт. 100 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат десе. Улага чабылган эмес экен. Бирок аябай жоонат экен, үйрөтсө сонун болот буга. Bundan da 130 000 сом дейт. 105 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат десе. Жаңы минген. О, өзүңөр эле көрүп атасыңар. Аябай узун ат экен, ничке узун. Ол жазгы экасы атты 130 000 сом дейт. Эси айтты 100 000 сомдон ылыйраак бер сурап атат деди. Улагы үйүрү бардыгы бар экен. О, минип көрүп атышат кызыккандар. Узун ат экен. Ол жаңасы алыныптыр 95 000 сомго. 1000 экен. Улагы тека улагы бар экен азырынча. Топок улакка үйрөтсө болот дедиси. Улакка чабып кана алып атайын. Туттарым жоон экен, моюнунда. Жазгы экасы атты 130 000 сом дейт. 90 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат десе. Улагы бар экен. Үйү деле бар экен. Моğol atты 80 000 сом дейт. 73 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат десе. Рабочий ат экен. Үйдө мал жандыкты баккан эле аттап атат буну.
Balta sayaptı 100 ming so'mdan atat. 75 ming so'm baho o'ltir berbedim dedi esi. Ular uyuri bardыгы бар ekan. Qulunlari cho'ng'oyib ketdi, shu sotib otaman deydi, almashtirish kerak dedi deysi. Uçası yaptı 130 ming so'm deydi, 80 ming so'm baho o'ltir berbedim dedi deysi. Ular uyuri bardыгы бар ekan. Az yeşil numarini alam, numarini berse ekranına yazıp koyayım. Moğol ekası yaptı 100 ming so'm deyip 80 ming so'm baho o'ltir berbedim dedi, 90 ming so'mga beririm dedi deysi. Noqatını atken torpoq ularga qatışqanini atты odat. Bazardagi eng qimmat atlardan biri ekan, 200 ming so'm deydi. Bazar söylekte oda deysi. Yaşı 5 ası ekan. Ular uyur bardыгы бар dedi. Az numarini alam, numarini berse ekranın altına жазып koyayım. Gerek olsa çalasızlar. Moğol ekası yaptı 100 ming so'm deydi. Bazar baho bereli ekan. Ulagı bardı oda deysi. Torpoq ulaq mı, teka ulaq mı? Ekonoten getiretken. Siyatı 150 ming so'm deydi. Bazar söyle ekan. Ulaq uyuri bardыгы бар oda deysi. Ол жаңасы 70 ming so'm deydi, 58 ming so'm baho o'ltir berbedim dedi deydi. Taka ulaqqa бар ekan, torpoq ulaq yo'q dedi. Жаңасы 150 ming so'm deydi, 80 ming so'm baho o'ltir berbedim dedi deysi. Ulağına garanti verim dedi deysi. Alçıraktan görsen boyun. Mo puttan jonduğun görüp otasınlar özgürdüler. Ol ekası yaptı 100 ming so'm deydi. Bazar Suriyeli ekan. Ular uyuru bardыгы бар oda deysi. 3 ası yaptı 80 ming so'm deydi, 68 ming so'm baho o'ltir berbedim dedi deysi. Taka ular uyuru bardыгы бар dedi. Ол жаңасы 90 ming so'm deydi, 75 ming so'm baho o'ltir berbedim dedi deysi. Taka ulagı бар ekan. Moğol ekası yaptı 130 ming so'm deydi, 90 ming so'm baho o'ltir berbedim dedi deysi. Taka ulaq bardığında jaraydi oda. Uyurinden beri бар ekan. Спортқа қойылған ақшалар